I zdravo ljudi, s vama Serbian Cars. U današnjem klipu imamo jednu zverinu od kola, to je Chevrolet Comfort Sport, Grand Sport, izvinite. Ova zverina oko sebe krije oko 620 konja, može da ide oko 300 na sat. Sada možete da vidite ovdje izduve, to je da može auto da se hladi, da može motor da se hladi. Da motor može da se hladi. I ovdje isto vidite nazad. Njemu je motor napred. Imamo i ovdje isto izduve da može da se hladi. Vidite? Jako lepo urađen auto. Ovdje sa strane možete da vidite da nije kvaka kao kod ostalih, nego morate da zavučete zato što auto nije kao na ostalim automobilima što oni imaju normalnu kvaku. Ovaj auto morate da kliknete iznutra zato što se vrata čak i podižu gore. Imamo ovdje jedan ovako da možete da nagazite. Imamo i ovdje isto dole da može auto da se hladi. Imamo ovako jedan velik spoiler. Ovdje je jako lep spoiler, vidimo da piše Corvetta, znači ovo je Corvetta. Imamo ovdje 4 auspuha i možete da vidite naravno njegov znak. Motor ove zveri je jako velik pa je fabrika morala da radi dorade i morala je da ubaci ove resice kako bi motor sam stao. Inače ovaj auto je vrlo nizak i može da razvije jako veliku brzinu. Zdravo ljudi, danas u današnjem klipu ćete vidjeti AMG GT ili poznati kao 4-door. Ovo je najslabiji model, postoji 43, 53 i 63, ovo je 43. Ovaj auto ima oko 550 konja, može da razvije brzinu oko 300 km na sat. Idemo nazad 4 auspuha, V8 motor i cena mu je oko 250.000 evra. I iskreno ovo je jako lep auto, čak i većini se sviđa. To ima više funkcija. Možete da vozite decu u školu, možete da vodite porodicu na put, možete da ga vozite po gradu, a možete čak i na stazu idete. Ovaj gepek njegov je jako ogroman, tako da će sve stati u njega. Ako je udoban za putovanje, odlično, zato što nećete morati da sad stajete negde, nego ovaj auto je preudoban. Nije udoban, nego preudoban. Ovaj auto, ako bi već vozili na stazi, on može da razvije brzinu od 0 do 100 za čitavih 3,5 sekundi. Mercedes je napravio jako ovaj izraženi svoj znak prednji. Ovo nije inače pravi znak, ovo je nacrtani znak i ne možete da ga opipnete, nego možete kao da je slika. Ja stvarno ne znam kome se ne sviđaju ove rešice. Meni se sviđaju, a čak i Mercedesovim kupcima. Ovdje čak imate jednu prednju kameru, tako da možete bolje da vidite gde se parkirate i kuda idete.